najljepša Anđela. Mislim da ćemo se vidjeti malo kasnije iz Škole za osnovno muzičko obrazovanje. A kao što sam već rekla, Sandra Mrvaljević iz predsavjeta roditelja druge osnovne škole jutro sa nama. Sandra, evo čuli smo sada informacije od predstavnika sindikata osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša. Zaista jedna vrlo konfuzna situacija. Nemamo nekih pojašnjenja ozbiljnijih od onoga što smo imali sinoć, a za mnoge roditelje je sinoć bio dobar dio noći besan, jer nismo imali informacije da li djecu danas šaljemo u školu ili ne. Još uvijek ja konkretno nemam informaciju da li će moje dijete imati koliko časova danas. Kakva je situacija jutros u 7:30 u našoj školi? Mi smo jučer dobili obavještenje da djeca dolaze redovno u školu. Znači, to je ono što su generalno direktori dobili od ministarstva, što i jeste. Znači, nema, to je prosto zakon takav da djeca imaju pravo na osnovno obrazovanje, ali ono što otvara pitanje jeste način na koji će se organizovati nastava. Znači, vi po zakonu morate dati pravo profesorima da štrajkuju, sa druge strane morate dati onima koji ne štrajkuju pravo da rade. Kako su oni to zamislili da se odvije ta nastava, sad je to nezgodna situacija za sve. Pa evo, čuli smo i od Marije sada da ona rekla da misli da je nađena zamjena, a mi to u stvari sada i ne znamo da li je li moguće bilo od sinoć naći zamjene. Vrlo je upitno jer, mislim, to je javna tajna da generalno škole imaju jako veliki problem sa pronalaskom nastavnika za redovnu nastavu. Vi imate veliki broj nastavnika i učitelja koji su na bolovanju, imate, mislim, što je neđe i prirodno i zakonom odobrano. A sad sa druge strane dolazimo u situaciju da preko noći trebaju da se nađu zamjene. Ja stvarno ne znam kako. Ja ne znam stvarno kako će oni to da uspiju da izvedu, ali očigledno hoće. Sad po kom načinu, po kom modelu će se odvijati nastava, to još uvijek nemamo informaciju. Djeca su jutros redovno pošla u školu. Časove drže ljudi koji nisu u štrajku. Sad koliko će biti to izvodljivo za čitavu školu koja inače kod nas broji 1900 đaka, a sa druge strane preko 50% profesora i nastavnika i učitelja je u štrajku. To je jedno veliko pitanje, nezgodno pitanje za svaku stranu. Tako je, naravno, i u onim nižim razredima, pa eto imali smo priliku sinoći da vidimo, dakle, to je, vjerujem, u cijeloj Crnoj Gori, budući da je i druga osnovna škola članica mreže Savjeta roditelja crnogorskih osnovnih škola, tako da su svi roditelji u cijeloj Crnoj Gori poprilično zbunjeni, imali isti problem. Neke učiteljice, učitelji, nastavnici su slali da djeca dolaze, neki su slali pak da su u štrajku i da ne dolaze, i to je sve trajalo do onog momenta dok ti nisi imala direktnu komunikaciju sa direktoricom škole koja te je informisala da je redovna nastava. Jeste, to je redovna nastava. Direktor je dužan da obezbijedi redovnu nastavu. Ja vjerujem da će se oni maksimalno potruditi da se to i ostvari, ali kako, na koji način, još uvijek nemamo informaciju. Vidit ćemo u toku dana šta će se dešavati. Ovo je jako, kažemo, 15-godna situacija za svaku stranu. I za roditelja, i za đake, i za nastavnike koji su u štrajku i koji nisu, i za samu upravu, odnosno direktoricu, jako nezgodna situacija. Jer vi imate mislim, ne mogu reći naređenje, ali imate prosto zakon ispred sebe koji vam kaže da vi to morate da organizujete, a kako, sa kojim nastavnicima, kojim profesorima, učiteljima, vidit ćemo. Da, i onda se postavlja pitanje, bilo i takvih predloga, to je sinoć također se moglo vidjeti i na društvenim mrežama i u medijima, moraju se reorganizovati smjene i tako dalje. To je prosto nemoguće u budvanskim školama koje su toliko brojne i koje rade u 3 smjene. Znači sad ako učenici nemaju, na primjer, 2 časa pa imaju prvi i peti, šta će oni raditi u međuvremenu, to nikom nije jasno. Ta reorganizacija prosto, ja ne znam kako da se izvede generalno raspored časova za djecu da bi išli u školu se pravi skoro 3 mjeseca. Ja ne znam kako su oni zamislili da se to odradi u ovako kratkom roku. Ja se iskreno nadam da će nastupiti rješenje u srijedu na ovom sljedećem sastanku. Mislim, nadala sam se i juče da neće do ovoga doći, jer ovo ni za koga nije dobro. Apsolutno da ni za koga nije dobro. Stvarno mislim da treba jedan civilizovan dijalog da se vodi i da se iznađe rješenje, jer svakako djeca ne smiju da trpe, a ono što je izazvalo ogromno nezadovoljstvo kod ogromne većine roditelja u Crnoj Gori je to da će nastava morati da se nadoknađuje možda subotama i tako dalje. Uglavnom su tu sada već jasni i izričiti da djecu neće slati i tako dalje. Vrlo je sada nezahvalno bilo šta komentarisati. Svakako s jedne strane da prosvjetni radnici imaju pravo da se bore za ono što je negdje opet u njihovu korist i u njihovom interesu i da moramo, stalno govorimo o tome, vratiti ugled tim prosvjetnim radnicima. S druge strane, djeca svakako ne smiju biti
kolateralna šteta. Što bi se reklo, sad na vagu su teške stvari. Imate djecu koja su već pretrpjela zbog korone, mislim svi smo pretrpjeli, ali zbog te pandemije su najviše oni negdje pretrpjeli, iako moram da kažem da su oni stvarno odradili vrhunski dio posla, ali sami taj kontakt sa školom, pogotovo za mlađu djecu, je ostavio jako veliki trag i oni su generalno... Definitivno će se vrijeme mjeriti COVID generacijama i COVID generacijama i prije COVID generacije. Ali moramo reći da su oni tu stvarno bili jedni od heroja zajedno sa medicinskim radnicima i tu im se mora dati priznanje da je sve bilo organizovano jako brzo i da su djeca, ajde kažem, da su se te neke štete minimalizovale. Ali opet sa druge strane dolazimo u situaciju da mi sad osporavamo njihovo pravo. Mi ne možemo da osporimo njihovo pravo za borbu za bolji status. To je suludo uopšte reći, mislim, ne njih, nego bilo koga. Ako neko smatra i ima ustavom zagarantovano pravo na štrajk, onda ne vidim zašto bi to uopšte dovodili u pitanje. Ali opet razumijem i roditelji koji dovode u pitanje te buduće radne subote, nadoknađivanje. Nama su djeca u školi pretrpjela, kažem, dosta. Sad opet dolazimo u situaciju da trebaju da se rade te subote koje, ajde, ako budu 3 subote nisu sporne, ali šta ako se desi da to bude mnogo više? Jer mi smo vjerovali da do štrajka uopšte neće ni doći. Pa i ti i ja smo vjerovali do juče, do 18 sati, da je sasvim izvjesno da će danas biti normalan radni dan u školama. Tačno tako. I sad dovodimo u pitanje jer ne znamo da li šta će ta srijeda da donese. I ne znamo da li je to ova srijeda ili neka buduća i koji će to biti moment. A mora se desiti nadoknađivanje. Jer vi ako dođete kod djeteta i kad je zamjena redovna zato što je nastavnik na bolovanju, vi opet to dijete ne prihvata na isti način kao što prihvata svog stalnog nastavnika ili učitelja. U svakom slučaju će da trpe. U kom obliku? Da. Šteta je svakako već nanesena samim tim što se djeca nalaze sada, dakle, u tom 3. klasifikacionom periodu koje je negdje praktično i najznačajnije, ako ćemo, svako je značajno naravno, ali budući da je tu nekako i najduži taj klasifikacioni period i da se uglavnom tu negdje sve to što se uradilo u toku godine i objedinjuje, poslije u onom zadnjem se to samo potvrđuje ili se opovrgava. A zamislite samo recimo sad 9. razred koji pred sobom ima eksterne mature, znači to je već vrlo upitno. Ta djeca treba da se pripremaju, mislim ja ne kažem, oni ako za 9 godina nisu naučili određene stvari, njih ni ovo mjesec i po dana do eksterne mature neće spasiti, ali ta priprema, to ponavljanje, to obnavljanje, ta vježba, taj dodatan rad, njima su svakako ključni. A onda opet imamo recimo djecu prvake, koji jutros, da li da ih budim, da li da ih ne budim. Sa svake strane ima neka težina i... Jeste, baš kao što si rekla, teško je stavljati sada na vagu sve to, ali u svakom slučaju ono što negdje ne smijemo da propustimo da kažemo da je ovo i psihološki za djecu jako stresno, jer evo, svi smo svjedoci koji ima djecu da su oni zbunjeni, da li idu, ne idu, oni se prepucavaju na svojim školskim Viber grupama, da li će ići, ko će ići, da li će imati nastavu. Sada su, dakle, intenzivne provjere znanja, kontrolni, njima je to s jedne strane tenzija. Misle da im je značajno ako nemaju danas kontrolni, imaće ga sjutra ili preksjutra. Ne znate kako ni da im priđete, ni kako da im objasnite sve to. Pa evo, počnete od sebe. Ja sam se sinoć našla u situaciju da više ne znam šta da kažem. Isto. Jutro sam se našla opet u situaciju da ne znam šta da kažem. Pošaljite djecu u školu zato što ne treba da budu u školu. Ko će da im predaje? Neko hoće, ali sad kako, na koji način, ni to ne znam. I onda oni kad budu zbunjeni je potpuno normalno jer smo i mi zbunjeni. Mislim, ja znam da oni donekle se i raduju zato što je štrajk. Pa prirodno je da se oni raduju. Ali oni ne razmišljaju nekim stvarima koje to u stvari ne mogu da sagledaju to sa aspekta odraslog čovjeka koji zna da to sve dođe na naplatu i da je ta cijena mnogo skuplja nego da je sve regularno i da je sve redovno. Ništa, Sandra, pratimo situaciju. Ne možemo ništa sad u ovom momentu da kažemo. I nadamo se brzo rješenju povoljnom po sve strane, a i prije svega po ovaj njihov štrajk koji ja stvarno moram da kažem da mislim, evo ovako ako mogu lično da kažem, da mislim da stvarno zaslužuju to što im je obećano. Ja se nadam da se većina ljudi slaže sa tim.